Voin hi July ni somni pakua sang ni somni pali thotan ni ania. All India Weather Summary and Forecast Bulletin hi kan en ho lenga. Anti chua hun hi July ni somni pakua sang ni somni pali zan da riat le minute somni ni. Nimin ni zan lama mi kha update aron dang lam le deuh leka. Hei hi kan thlir ho le dona ni. Notice India hi kan thlir lenga. Heta hian ni somni pakua July atanga ni khat August thleng hian Nagaland, Mizoram, Manipur le Tripura te chuan mun then khata ruwa tam tak sur turarin ania. Tin July ni somni pakua atanga August ni inkar hian Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura te chuan ruwa tam tham deuh lekin sur thut thei ani don bokani. Table kha kan ende photanga 7 days rainfall forecast hian palina Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura te chuan ni som thum July hian fairly widespread in hanron data ani. Ni zanram nimin lama kha chuan ni som thum July hian widespread in hanron da ma rampum dap khopa sur thei tur khan hanron da tun tuma ero hi chuan hanron update hian fairly widespread mun tam taka rampum dap chuak si lovin ti in hanron da le ta thunga ni som thum pakhat le ni khat August hi chuan widespread ti in hanron da tho ani. Assam le Meghalaya hi chu alapa nga ya fairly widespread mun tam taka rampum dap si lovin ti in hanron da ani. Anuai lama map khak kan en lenga ni som thum hi kan en le don ani. Ni chima soita kan khan Nagaland, Manipur le Mizoram, Tripura te hian nimin lam kha chuan widespread ti in apol tak hanron da tuntuma chuan apol dal hanron da ta hei hi fairly widespread ni in mun tam taka rampum dap chuak si lovin ruwa sur turarin ani ta thung ani. Apia weather warning hi kan en lenga hei hi ni som thum July sang ni som ni pali thole ni ta na ni a heta hi chuan orange serthlum rong hi an la ron da ta thawani. Serthlum rong chu ruwa tam tham deuh takin sur turarin ani wangin in ral rin ve deuh lek turani ti na ani maya. Heta hian zona aoma matinge Mizoram zona hian ruwa chinchiana hi om ve si lova ruwa sur turangin iron soi tho sia ti kha zona oma. Heta hian aron da dana hian Mizoram, Tripura, Nagaland le Manipur te hi lom khata anron da tuna serthlum rong kan mu chin zonga hian heta ruwa chinchiana hi anin tro mani. Ruwa chinchiana te hi adang lam ve hret reta tuna serthlum rong zona mi hi chu adum tak deuh leka achunga mi hi dum hi adal dewa tin ruamal pathum chawauma. Heta serthlum rong ami hi chuan ruamal hi pali awmbi ka adum tak deuh lek bokani chu heta hian anron ziaka. Alema hian hei heavy rain hian adum tak lo dewa ruamal pathum awma. Very heavy rain hian adum tak dewa ruamal pali awma. Extremely heavy rain hi chuan adum dan hi tak em to tin ruamal po atam to khopani. Khatiang te khani ya chuwang chuan Mizoram zona cha kher hian ruwa lem hi omlo ma sela hei hi serthlum rong chinami zong hian Tripura, Mizoram, Nagaland le Manipur te hian anin tro mani. Hei hi ni som thum July sang ni som ni pali atan ani.
ni som thum pakhat kan en thlenga ni som thum pakata hi chuan apol tak an ron da ta a Nagaland Manipur Mizoram le Tripura ate hian mun sang rampum da pin ruwa sur turarin ani ni som thum pakata weather warning a po hian angai renga ni som thum nen khanai nang renga heta po hian Mizoram Nagaland Tripura le Manipur ate chuan ruwa tam tham takin sur turarin alani ta tho ani nikhat July kan en le bokanga nikhat July a po hian widespread anron da pol tak mun sang rampum da pin ruwa sur turarin alani ta tho ani Nagaland Manipur Mizoram le Tripura ate warning a po hian angai alani serthum rong anlaron da tho ani nikhat July sang ni som ni pali a hian ola khatichin khani pot sela kan soitak fo angin IMD forecast te hi za chuan diklo chang hom ve thina ni Mizoram a po IMD forecast awanga school chol sual te po alo omnok to thina tin kumsang ni som pariat kumkhan Maharashtra a phechuan IMD forecast a khan ruwa asur thadona thlai chi thla khunani ti in an puanga ma se ruasur gata silova thlai chi an thlak sual na sa hle a IMD laka FIR te po an thelu nge ni ola khati chin khani phot se update danglam dewom chuan kan ron tar lang le zel don nia